Hai menaje gimai zai hai menaje klom ya huing komnen mic pekyu zikre kum chana je kai kuchum summai gi gu Zeme news Karchibe Rasam mangka ine Zeme ko gana hai mana hange rangai zai powe radli the Zeme news Karchibe Rasam mangka na mai ting chozana pora ge changlak tip zigne pomak cheta dlei Namai ke pekyu zikre kumchang na jeng ke chom summai ge anuiram de India ke de Karnataka state ke election assembly je chuna ge ta ta chela muidle je sali je chigen ta ta che bambe je chige si che hai na jeng kai madai ge je congress ne dui wangu me je Bharatiya Janata Party ne dui wangu me je magda gda be party ne dui wangu me namai ke pekyu zikre ku chumai de zaina prachi zai chogum nenga me dui me beje pakudle je sali zai ai je Karnataka state ke election assembly namai tina Mipui summai ge anta che bambi bizegna Karnataka state ke je school government gudu je private to matlei ne school le ne je ban kam je chutti je tu peikam rage rangai dlei je sale Anuiram de India ke de me chuna tinge business lam ge lung to ka sang jai pranchi ka sang jala muile je sale mar sam pomna poge je Anuiram de India ke de me chuna na business lam ge pranchi be jai lung kan thobe number 5 jai top ninge ge lamui dele je sa jai ai je chi pat pe je country ringe ro lu je study te bigena Anuiram de India ke de me top ninge ge lamui le be je chi pat dele je ka chule Northeast Assam State gu Chief Minister Hemant Biswa Sharma ne ऐलान कदी बिजते हुए दिले जिसाले Assam State gu Chief Minister Hemant Biswa Sharma ne तैती बिगुदु Assam State के ना पोइने जाय हना ने तिंग कुम क्रेमताई क्रेमिंग युगने कहग्या बिजतु जे तेउ सौरांगे पने पलाई kai जते हुए बिबसाई सुइजे चुना Assam State गाने बाल विवाह कचबे मरामिकी कोने जाने तेउता दी दिले काने लेस्तु चीजे सौलु जे चुना के Assam State के पेमी हंके ने नौना नो चुम कुबिदु Assam State gu Chief Minister Hemant Biswa Sharma ne teunga de range elan kidi bize teugai dile jesali Assam State gu Chief Minister Hemant Biswa Sharma ne saje Assam State ke bam design ne pemi hangke jaim foimi hangke kalak teu rasnu pemi hangke ne nona no chum kubizu lunma kule japane sagai dile jesali jai chirun mak je Hemant Biswa Sharma ne aibe elan teugai ni bichangdu mimi gne jai nangne ine nona no chum ku design ne crime ai bedu je kisia bange lugai gudele je sajay chingo me perege action kidi bedu lugu le je Assam State gu Chief Minister Hemant Biswa Sharma ne elan kidi je teugai ka kadai dile je sale Pakistan kadai gu krai beting Prime Minister te bambe pe PM Imran Khan du Zeme tingnai mi phuige Pakistan kdei gu spy mena miswanga ja chonggo lu je pchu je nimni dele je bangni dele je sali plam jana Pakistan kdei gu krai beting bodi pe te je bambe pe Prime Minister Imran Khan ne Pakistan kdei gu spy medu je kudung be je ka hei bi dele je sali jai pane kudung be je ka hei bi changge kunta ka madai changge Pakistan kdei Islamabad High Court kene Pakistan kdei gu krai beting bodi pe te je bambe pe Prime Minister Imran Khan du je tuini jai nimni dele je sali jai padage tuini jai nimni bichange Pakistan kdei ge Imran Khan gu support jai padage jai pikyang gi party ne du High Court ke ria ka chamdu guchang lu je punuina protest te dele je sa jai Pakistan kdei gu krai beting bodi pe te je bambe pe Imran Khan du je ndai gu mites du pat pada ising range punuina protest je te gai dele je sali jai chuna ge Pakistan kdei me lung sia ka sang jai chirin mak cha punoi ta ge kachak rangkang ga di batak jai kachak rangkang ga jai kalak sia batak cha Pakistan kdei ge chuna ge Pakistan kdei gu government lam ge ta te je kango me spy me do jai chige pzat kes government lam gena ta kango me ramdu punoi hi jai peke hi je du peilak ti jalam dele je sali Pakistan kdei ge chuna ge kalak sia batak cha kdei re ge kdei bam sang ne ge Pakistan banai Sri Lanka ne kalak sia lang ben ria ge chuna ge lam dele je ka chule
जिमाई मध्य प्रदेश स्टेट करगोन डिस्ट्रिक्ट के बस की दी वे कहा कि जाय ब्रिज की दी बिगने फेडरिंग कामे की क्यों जे एक्सीडेंट की दी वे तिवतले जसली जै चिगे मध्य प्रदेश स्टेट करगोन के आई जे एक्सीडेंट ते बिगने पुनो गने मिना हंकाई का नाम है पुनुई करिंग बजे सौगे दी तले जसली जै ची मिना हंकाई का नाजे न पोइने बोने मिना हंग चुमले जसली जै ची बस जे पेजापुर गने इंदौर ते पेगने आई जे बस जे एक्सीडेंट तिवतले जसली मर सम पोमने पोगे चिगे बस ड्राइवर जे तु चुनारे कचांग बे चाय बिगु लिस के लामे नो ना रिंग बिगु लिस के लामे बजे मा तुन चा चिलाक चला मुइरे लेजी साली जै चिगे बस की किबे जे मिहिंग का कचांग बे जै चिगे बस के पैसेंजर चोमे जे मिना हंग रिंगे गने रिक्सरो रेगो मे चोले जी साली जै चिगे चुनारे कचांग बे मिना हंग kai kana me chai chang da jai aipo pere jai chige ka hazamera mdudu hareuki government go reuki ge pungta kai lu je punai du je the leu je lamui le ji sali चिगे पुनई करिंग में सो गए चिगे बस एक्सीडेंट तिबगना पुनई करिंग में सो गए दिमे हंगे मध्य प्रदेश को चीफ मिनिस्टर ने कचाक रंकांग लाक मदाई पेरा हंगे रंगाई जे हेरे युकांते मिदागे कचाक रंकांग चंगरिंगे जे चिगे काजा मदागे कचाक रंकांग चंकाइमिंगे पेरा हंगे मध्य प्रदेश स्टेट को चीफ मिनिस्टर ने आई जे रंगाई जे रिया गइदले जे साइ चिगे अनुरमदे इंडिया कदे गो बोदी पे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने तो चिगे बस एक्सीडेंट तिबगे मिना हंकाई का नाम पुनई करिंग में सो गए दिबगे पुलुंग सेब सम जे पुसी समझिदु रांग तांगे दे लेजे सारे नमाई के पेक्यू जिक्रे कुमचाना जे के कचम सुम्माय गी गु जेमी न्यूज करचिब सामांग का ना आइगना लोइगे रदली निंगनुई हाय बनाजे तिंगनाय मिपु इंसांग ने पिगाय बमरांगे केम गेदले पिगाय जंकिंग निमले जे तोन दिदले